Jisu Kristo kami pa aro aya, kape ja pasero pinu mempe kai pa asansa nang palo ko mo ngunum yala selo aloni timi bidung. Selo ngunu Ephesians chapter 4 verse 3 sim kakasa soludo make every effort to keep the unity of the spirit through the bond of peace. So apostle Paul dwara ngunum pinu ludo mula ja kiya jalam tonge pa atitolya chimia nu dobdo la haludo. Selo ngunu hopa Chimia nu ngunu ka ayo do pial kakasa kindo, hala kakasa pa ko ngunu ka peja pa ato ka imiugo ke kari sebkeno. Imiugo ngunu uru atang hensu do pia chimia nu do pia. Hal kakakeno ngunu hensu nyima ko da chimia nu nyima ko da ngun ka yejelo tonge pa dukima, ngun ka prepat na pini ko aya pa chach lakima. Ngun ko hensu dodo ko da chimia nu dodo ko da ngun ka yejelo tonge pa dula ngun ka prepat na menempe ala papini ko chachi keno ngunu imi ugung ho hensu dodo ko da ho pelosi po ngunu ka hensu do kino pelosi po hensu dodo ko da churches o do kino churches atau hensu dodo ko da association atau hensu dodo ko da ngunu ka different denomination atau mula hensu do kino selo ngunu kedia pion kakako Christian atang te imi ugon te tachen chimia no mi hensum atilam palido. Hongunu pelosi po imbasala sebedola tara lupa bempa supaya mudo mo hela senya mo ingga na mugia donya. Hala lupa bempa supaya mutado. Ngunu jije Christian ko dah hala lupa sekima heka ayama no menemi ingga mugia na ngunu prepat na mi ya empa ayamu bikeno. Ho churches andaro te ngunu lupa bempa sepemutanya da. Ho pa church andaro te ngunu aji ampu imba subdola. Yore padala. Ngun tonse kemyo subdola. Prepat na ya empa ayamu bisala ngunu chimianum atikeno. Chimianu dolyo hensu dodu. Ho ngun Christian pa ko hensu empa kaido nung palu ko da ngunu mi pas Corinthians ka chapter 13 verse 13 no lutola do hensu ne ka kai jail kunula hopa ngunu melanja selo hendi kendo ngunu ka uruo chimia nu dosto pia hensu dosto pia la ato kakasekindo ho pelosi po kakasekindo churches o kakasekindo ngun ka association o kakasekindo heka hao ngunu melanja ponsa Christian denomination atau mela hensu dosto pia kakakeno selo ngun kedia pion church o aya ins do pendo pelosi po aya ins do pendo chimia no mingunu imi ugon tachen atilam pate danya da tachen pelosi po te ludu bendula luno ke danya da tachen church o te ludu bendu luno danya da tachen association mi pudu pala ludu bendu luno pa danya da ho tachen denomination atam lupa la mo Catholic senya mo Baptist senya mo revival senya mo Pentecostal senya la lupa bempa seladanya da ngunu mi pinu luto lado dari potao nemi kakao nemi no prepat na ya mubitolya halu tolado hopa huna ayama pamudo ne huna ingga muga don hemingun lupa bempa ya lutampa prepat na ya empe ayamu bikeno mo mite mo ka ami pine kuli la henun doaken dupa chimianum doaken dupa hopa selopine ka tonseni mitagesa mulaja chimianum imi ugong ka atitiri bela pelosi po tu icha bela chacho tu icha bela association no tu icha bela ponsa denomination no tu icha sa hela atilama ko da ngunu jije Christian palila ke make hongunu ka prepatna ya jalo duba sempa prepatna pini ko chach laki make hopa prepatna me tempo ala pa pini ko chach kendupa hose ka birds ka tonsen mempe ayata gesa pini lo yang ko dupa pini lo arwa do ko dupa mula jam selo pini yang kincho pina arwa do kincho amen.